Samuele D'Imperio, sit il-birrerija artiġjana Lord Chambray, jgħidilna b'ċertu sens ta' gburija li dalwaqt se jniedu birra bl-isem Flinders Rose. Dan huwa isem fjur magħruf ukoll bħala Campari Spinosa, ċoe l-fjur ta' mal-kappar. F'dan il-każ se jkun kappar awċi u l-birra ġdida se jkun fiha maġġoranza ta' ingredjenti mill-gżira awċija, inkluż il-melħ tal-ilma baħar, kosbor u qamħ. So my challenge is try to involve, if it's possible, even the community, the agricultural community, to try to grow something for us, like wheat, barley. Malted barley, it's difficult because then we need a proper machinery, so it's a huge investment. But for example, now we are using local coriander. We started to use local coriander last year. We don't need a huge space of land for coriander, even for our production. We are using sea salt. So my challenge for the next coming years is try to make other beers. I can tell you that we are going to launch probably by the end of this year another beer. U rari ħafna li birrerija artiġjanali ikollha nies tagħha jiżviluppaw la birra ġdida. Il-kumpanija tħaddem 5 Taljani lkoll esperti f'suġġetti bħax-xjenza u li ħadmu f'birreriji madwar id-dinja. D'Imperio nnifsu huwa espert fl-accountancy, għalkemm għall-bidu kien hemm min kien xettiku ħafna mill-birra artiġjanali bħala toma, la darba draw li l-finezza tagħha ma ridux jafu birra oħra. Il-birra jesportawa l-Italja fejn f'April għadda laħqu ftehim ma' wieħed mill-ikbar distributuri tal-birra. Jesportaw ukoll lejn il-belt Ġermaniża Hamburg u jekk kollox imur tajjeb se jesportaw aktar lejn l-Ingilterra. Din il-ġimgħa l-ewwel darba pajjiżna se jkun rappreżentat f'avveniment f'Londra. Malta se tissieħeb mal-Italja u teżibixxi flimkien mad-ditta Baladin li hija l-ikbar birra artiġjanali ta' esperjenza fl-Italja. We are very proud to announce that next week, for the first time, we're going to represent Malta in London at the Olympian Festival for the Great British Beer Festival. It's one of the most important festivals in all Europe with over 60,000 people in 1 week. From every part of Europe, they come to see the festival. D'Imperio jgħidilna li l-fatt li tant qed jinġib turiżmu lejn pajjiżna qed jgħin bisħieħ sabiex jiżdied il-bejħ u n-negozju jieqpa' dej. We are seeing every year an increase of tourists. A lot of people are coming here in Gozo. I tell you the truth. Here every week we receive emails from Australia, US, UK. I have people from UK. They choose Malta only to come to Malta for 2 days. See our brewery for 1 day and then go back to UK because the craft beer revolution now is very strong in every part of the world. Il-kumpanija se tirdoppja l-ammont ta' makkinarju sabiex iżid l-esportazzjoni u tinsisti li tirrispetta l-ambjent. Taħdem b'mod li tirriċikla l-ilma u tuża ingredjenti naturali bħall-enzimi biex telimina batterji fil-birra. Pass importanti meta wieħed iqis li biex toħroġ litru birra trid 10 ilma. Ħriġna mill-birrerija Xemx Taħraq ta' Wissu konvinti li mhux biss Samuele D'Imperio li biddel ħajtu hawn Malta, iżda anke dak il-bidwi awċi li issa qed jipprofitta, dak l-aġent tal-bejħ Malti li sab impjieg idur il-ħwienet u dak l-Ingliż, Ġermaniż jew Taljan li daq il-birra Maltija l-ewwel darba sar jaf li teżisti gżira bl-isem Għawdex.